Tumagas mahita ng namin Arizona. Mewakili wanita di STM di Makassar. Kita besa luhuna lugobi kita kana marga magtubu boru bere bebere namar donga sahuda rakdo di hula-hula namin tumorang do tulang namin alanang pinasahan ni hula-hula namin panjaitan tubuh na sida asa tubagas sida jadi tubagas maitan naman natapak tubagas maitan tubagas kita kana mardongat tubu Doberu bere bebere na mardonga sahuta hula-hula namin si tumorang do tulang namin tubagas mahita songoni na marpariban boru tumorang asa tubagas sita iso mahami mula te marada na ni Iya sih mau. jadi mamerek situasi tak dumom yang jamu ka ula-ula namin ate di siya namin mahamu sa lubna namar donga sahuta tapak mahita boru namin ela namin bebere namin kau bermaita asal toksiko kamu boy furon namin matong Dia tutup ang bulan kumikip tadi orang si patah kana perlu kulo. Dihina ko perlu putar saja itu susuk kita. Do ang kabanyaran kami. Bukan cari luar deh. Kabanyaran. Susuk kita. Songoni na ko perlu tutup di Bangara. Rumah sabarin namin. Songoni na dia udah nuas sauda namin. Tubagas mereka aja dengan sauda. Hula-hula namin raja si Bulu, si Kuntup, siya raja namin. Tulang kami si Topu. Pura-pura pesto pun hula-hula na berapa lagi. Tulang rorong kami si Garani. Si raja ini. Kami majalah horas. Tertubaga kita buat. Tersorori doro apa buru. Alamarnya ada di Tikion. Sama jatuh sakit dia. Terbuka bila bajor kata rumah si Taribara maida. Asa di badaranya kalau pada minum. Alam situasi apa buru, macam tu kita. nabombi hamiro tulang Wah, tak kasih kau pamsime. Kau sudah masuk, aja kedua ini. Kau sudah masuk pak. Oh, ya, kau sudah bang. Asal istirahat. Ya, iso udah masuk. Coba apa baru kasih kopi pada kau mah. betahamu mah tanah botol mah hula-hula sampai Kita tahu ada kita sudah buru nami dekai bukan bisa. Setapi jauh tu abang buru dah. Nah opar sifat satu tahu kamu siapa? Dia kaburu nami dah kini kan. Buru nami kan dia akan ada opar mudah-mudah. Terima kamu Zon. Dia bawa kamu Zon dikit tadi. Iya, terus saja biar disor. Sampai tak jadi kau jujur suri. Nah ya, dia badai, terus dia badai. Kalau ada orang nak kau beri nasi. Oh, halai pada mengaturi. Oke, kamu bi. Karena dia biar nak buru. ngabe tahu mata na bontok hula-hula ta
Tu soba pesanta bukan saya Usok kamu inang buru tumarang. Dia mau raja doa sautan nabi, so kita ramen jalo doa sautan nabi. Kita kena orang atu. Kau tak beri macam jalo dah bang. Kau tak beri bang. Ngabobe tulang. Kuat tahu kami. Enggak, kamu Oke. dia. Jadi mau lihat mari Tuhata di hari nauli na ganon di luas dope hita para parsaoran dito nga niwagas munon. Ipas do kami ima pamura-mura jari to nang rakdo namar donga tubu boru bere do namar donga sao tahu rakdo dia kaula-ula nami. Roma dapat to kamu di bagasan ay pasok do tutu kami lausoni matutu kamu di bagasan ay pasok. Kubuah kami do si makan natabo raja nami nama kalasod dia kaulot tadi bagas sadarion alani di hamu raja ni ula-ula nami mola tung sono pinag si panganon nabuhu patupa kami makalasod dia kaulot ulot ta madapot to kamu raja ni ula-ula nami mola tung iro raja ipe na magkulit mo liate ma tanyang muna matujulan narion asa ganda na nihuli asang dia kaulor na mangihud budo pe lam tumakas patupon nami at kalas mirohata mola tung sono pinag si panganon ima tujuh-tujuh si panganon paggabi ang parorason so tung manarita rajai tanyang muna matujulan narion asa gabi matutu nanula nami sinurak kabinahan nami asa budo pe lam dumingga patupon nami ituha muna mola tung sono pinag daudan si panganon raja nami asa titi masok pa gulang-gulang pakarahon na o tigso sa dia pinag tujuh si panganon nagamibuhay halasan ng talibagas at tikyon saya mataliba tama na mangguhi di at kapasok-pasok na dita sa luhuna Masih sinubuti ma raja namin jalan mahitan. all nauli Abang buru na burju. all ito lang Takkaso di bagai saja di runa te buru di kisbasa nabi tuang ulong pamangan do bionate. all ito lang Ya buru di gebula ada tribu kuliah lama. gabi Sa titik menesok pahulu las rumah sono pedikin atas patu pami do pamangan. Amat tadi bata mana mangkohi basu-basu nate. Horas na jalurna. horas Padahal kamu apa ruang kana humbar. jadi dihamupe dia kaguru nami Iya. Di buru nabi do honta na kelaku dia. Do pamuna manga do na amakena dia. Buasa sa do pasat tabi asa sa dia betul tutuan. Di do no tutu tugurat di buru tugu durat di bada. Pada muna nak kena di bagas coro tua tai ko dulu hono muna mai tu tangkal hono bulan di mana teh. Atau tu soro pada budi partupa di bapak muda ada kalau ulam gonto mangga amat tadi bata mana mau pas posuna. Oke. jadi martang yang mahita mau lihat yang di hodi mata jauh batuan nami para siroa perningkan basa dia si hodong ulu nami mamukan na hehe hami Tuhan sa roditikyon kupakilala ho kami doon kan di basam na marmudu-mudu mamasok-masok ima di haipasan ni pardagingon las so ni matutugok las nirohan nami Tuhan nami di bata nami di boto hodol ni Tuhan udut yang kaulon nami ima ianakon nami ianakon ni Huriam naong pahot parpadanani margite na posong las idole Tuhan udut ya kaulon nami sanggyak mani Tuhan padan nasidai padan nahot asal tong do pele Tuhan tu karena mangihut boy halasonon nami di tonga-tonga ni gulo nami para padan di nasida sa di homango di nasida Tuhan paso-paso mak Tuhan nami di bata nami di tikyon bilas nirohan nami nang roman daponton hula-hula nami pajaitan rapdo yaka saluhuk na uduran ni nasida ima udut dia kapakaton nami sa diomada ito ni nami koma Tuhan na marujahan asang giat bajupakon dia kahata na uli na dinggan asasaon niya kapakaton nami gabi taruli tua tutu kami saluhuk na atong posura nami dito ngatongan nami maho Tuhan lasoni maditiko tu paros panganos sinumon tupahin jala paso-paso mak gugu pakyon nami manguluti dia kaulon nami margugo kami lutuhan mangulaw no bartulo mo ni Ram atong bersama gua mo disudi dengan ibasam o matangiang ilihili pamujon nami usok bahwa kami mahiti anak mu Yesus Kristus Tuhan nami jalo matuhatan yang nami amin jadi lasoni manang di kita salud na lumoy yang diabot tulang nami pajaitan salud dia kaururan
nagabibuna yung tahalaso di tiko marites panganan daw buwak kami kang namakuli raja namin alion do pinabuha to pahami sangya matutu tapos sa net kedua asa si titi masupa gulang-gulang pangarahuna o tikso sa dia nabuha to pahami di tikyon makalasa naka las ni rohani rajai saya mata di batama mangguhi yang kapas-pasuna martua ma namangan. Jadi PT so udu dihamil pakadaw non tak biha. Ado kamu na nang marehe na uli. Bulu na madala suta mo hula kami tiki una mula kan no dati. Mulu tu ado macam tu jana katikyo. Darum be tamu jo manguru piring itu so. Tamu jo piring itu tamu nak apa rasa pun. Jadi Muhammad buru hari tu orang. Ayo ko hari tu orang ko perbabul dah bulu do para mak do si baru do dati. Oh lo tulah. Di juri sia dulu di pulis be malu tak potong sia dua orang dah pora di bulu daka. Perjabarono. Dah cukup kami memang buru hari tu orang dah bulu. Suruh kami dah babai namo. Mau lihat suruk-suruk di rajai didok roha pola tukului na be tu sebor nak pola sesukulot be lumawi nang diamo rajai panjaitan yak kana malo do hamo namar tutuk tumar dilengon mau lihat cekam Video orang buru tu ada. Pakal luar baju apa buru? Pakal luar dia saya dia. Ada tahu tempat taat orang buru tu. Macam diri saya itu. Budak mau budak. Terbudak. Jaga tangan orang buru dah buru. Baik saya tu beri. Jangan tengah buka dua. Baik saya tu beri. Baik pada guru tu beri. Nanti tu berinya. Baik nak sang itu beri. Iya. Babalik udah sama. Okey. Berkamu Yusuf ini. Berkamu saya tu beri. Tambah yo nak buru beri ni. Oh, ni. Di mana hidai inawa? Tahu benasi. Inawa. Hai para hati-hati ada kambul tu nak kau tu baisan giris. Nak be. Oh. Udah pada hubungan tu si kedua tu. So juga nak ada pengabiran dia. Iya. Udah jatuh buku. Basuh ni sada. Basuh ni sada. Si patapur. Baik pada bulu nona. Ya tu. Sada pak lah baik. Dari nama video na semua. Nang baik. Iya. Susunyo baik datuk tong bulu tong salah poruhan. Okey, abang perlu itu nang nabuju. Nah betul lah. Bulu di ulang atau pede. Oh lo. Gorgo nama juga pasata mi. Mau lihat. Pasata burte. Pasat. Iyo. Gak bisa lah horas tu lah. Iyo. Jadi di soma jo hamu helan kami. Jadi pasapa. Soni mari hamu na hula dari raja dutu. Pasat hula. Kamu jo ulur. Iyo. Nabar gigi persiapan pasat tulak tabutu. Stop. Tulak. Di paling pasat salah surah di udah. Tulak stop. Pasat itu. Gotak maju dia, gotak. 5 gotak. Roda kedua buji baru becir. Iya. Waktu hari itu abang boru walapai meno kata tu boru nabi. Wasrah muna walapai beda. Tohoro na kemudian kebulong dan yang ini panah itu boru nabi. Ada perubahan nabi. Udah tulang. Ai saru baru kita posisi tulang nabi do tu nabi raja duto. Buatlah
Kamu dulu nami tutupi. Oh iya, dua foto rider aja. Jangan berjauh saya pasar, tulang jauh, tulang. Bola tulang tahu stop. Bola tulang stop pasar tu aja. Iyo. Tulang roro pasar jauh saya dulu. Kota besar. Asal cukup. Kota dua. Iya. Jadi mulai Mana ada tetene? lumabi nang dihamu Tulang roro sibarani pasar. Tulang roro sibarani. mata kasnaking na Iya, pinasani pasar tamu. hula-hula namin hula-hula Tulang lima pasar tamu. Untuk iyo. ulima sumagyan nun Oke. kaya sa tangi pasar Hula-hula na bos, marah-marah kita. jadi mereka majo tu hula-hula si tumora Berarti jauh jauh. Hula-hula marah kita situ pun. Pasar jauh tu stop pun. Hula-hula marah-marah kita stop pun. mereka tu hula-hula Hula-hula tulangnya pasar. namanya persiamu Iyo. persiamu gigi persiamu berkamu jo 5 juta. Manurung. Kota. Kota kejang jauh bang buru. Kota Sony. Buru juga. Iya, buru sampai cene botong buru. hula-hula jadi lah soalnya memang tu raja dengan sahuta opar dia karuhuti nah tu hula-hula semua orang buat tulang oh lo itu merakut Kota dua saya cukup. buat di doa raja dangat cok goron lagi di bulan dago kipe 21 hamu ido oh lo dong sahuta oh lo 2 meter Pasar baju saya Oh, marah-marah di si maju Jadi, jadi oh. manurung saya. piring di Pasar. hula-hula pina satu gitu Iya. sahuta Tu manurung saya, si maju tak saya. Hula-hula na marah-marah di. Si maju tak Turi. Tutu lagi pasar baju turi. Iya. aturi Sada mas, sada. Oke, buat susun sada. Hula-hula na poso bang. Hula-hula na poso. Si matubang. Pasal tu si matubang. Iya. Tarong. Iya, pasar. Hula si matubang. Hula pasar tahu. Dia tahu dia. Itu masih Liga pasar jo sada tu liga. masih anu dia. Pakai dia gua sengaja. Iya, kota pasar. Nah, pasar tu liga. Go. 5 juta tu liga. Pasar, hula-hula na poso liga. Nah, pasar. Senang dia ini. Mute. Hula na poso kota dia, kota. Iya, kota. Ah, kebalikannya beda mute. Iya. Tu mute. Sabi orang muda tak kota je saya tunggu suhu. Kota saya sebut budi, di mana? Iya. Mas tutu sada. Pasal tu nak sahuta. Raja dengan sahuta tak? Pasal tu nak sahuta tak? Iya. Jadi sore mana kini hati hamu buru nami, suatu gawe syukur, peti jauh pun hamu satu. Di hamu buru nami, suatu syukur hamu. Biasanya pas satu kami panahu ini daro, buru itu bah, sangko. Jadi tu dia pun nauk siap panahu ini dia suci cara cuburta, suci dia cara cuburta. Buru, sudah mana makana buru penjahitan, buru itu. Sudah kabur. Atur bayar bang buru, mana pun suka beri kamu. Ah, iya. Kau tak jauh usia nak keningan.
Siap dia dulu. Sianong ka kota, sianong. Iya. Ya aku minum kopi, apa ini? Bagi dua dia, bagi dua. Jadi dia mau parada doon namin siyang APN. APN Luma Jabar Tamu yung pengantin, masa dia yang bawa? Pasahan tu bere di suhu saja, bere di suhu. Bere di suhu. Pasal apa tu bere lah, ibe bere di penjaja pak. Ibe bere di penjaja. Mana ketubang udah dulu. Baby dua bang, kotak dua bang. Hakai doh, haka bibi. Pasal satu bang udah di huria hakai, huria di suhu. Hakai. Pagula di huria HPN. Dapat 10 guru namin na kinigador na nakila namin. Sakita di dawan siya ano. Iyo. Pagula di huria hakai. Pangulan ni Huria Hakai. Do pagula di huria hakai di HPN. Buru namin, di nakiburu namin. Sa tawas. Hindi, naksitu na ako. Oh, ha. Guru mare-mare. Nagmula dong. Guru Raja Kubu. Jabar mau tu baru kemana-mana, baru Raja Guguk. Sangodido na wata buda di hamu pariban namin na para berbuntung. Dido da tua-tua na puran di diri na serarku ibi berbeda nate. Na puran nyakola rata-rata ditolong sampai tabuna. Taburu kami pencetan nomor rongat tunggu sudah apa di nomor pariban. Ada di taburu nomor pariban do pariban. Parbudi bepasata bicara permunau. Uli ruan yang ke pariban tu nomor berbuntung. Pariban kami nomor berbuntung. Hanya masuk yang ini bereng awaru yang dah ber yang dah dulu kau seram. Alas seram. Ini bah orang peker pun raja yang alas seram katanya. Saya sadar tu berjam usia muda hampir. Bila penting suji pa pangalan na sa sona hidup ko sa. Nasa benakingan. Kota ba siya panagulyo? Siya panagulyo ko tapia. Berarti di bangar rawat o kasabadan. Tupunggo di pancitan. Sabar nyo ang bulu di bawa menon natin. Ay ko jabaron o sik sibirito di gudak sibusubo di kostado. Ko tapi pa. Diana. Harga. Ojo di mana? Hubungan di penjajah ada burung apa pesat. Sada, dapat kau. Cuma ngomong hubungan di penjajah burung. Cukup di pesat. Pesat aja tuang video di sini kau ada burung. Sada pesat. Sada. Do burung. Sada. Siagi ada burung. Siadi per do burung. Dia sada. Iya. Di roda tua-tua tungguin orang di gunung tungguin orang di badan. Tunggu dah berdua tunggu ada badan. Anggi dulu nabi sudah bela pasal sada dok buruna. Sada pasal. Sudah bela dok buruna. Iya. Si boya dok buruna. Si madulang dok buruna. Sada pasal sada. Dok buruna pasal. Ini botol tatuan itu pasal.
Pasaba tumpungan itu di Bangaran tak. Di Bangaran itu pasal tu kau. Supaya tahu baca sok tu di Bangaran. Ini udah wah. Wah, itu ada kau beda huruf pagoran sakit hati tu. Ngabe? Oh, pungan berkau jo. Pungan ni, kau tak? Jo, kau tak apa? Iya, kau ni bang. Bang tak? Begitu dulu. Pungan ni kuntum dok guru dah pasal saja, Pungan ni stop tu, stop tu, guru na, jumlah tay. Ngah, ngah. Ano ko be tu dunia mo habe akau udah dah. Ako be kasih kau biar bang. Alin. Ayo, pernah ni dong. Alin nyata. Pasal tu alin nyata. Alin dah suntuk. Awal majalo, okey. Jadi video rakas atau lucu kata orang itu pada ada lucu jodoh bang guru. Bagi abang guru dah berju. Ya gombol dah bang guru kuat sudah. Beri tak tahu udah mau nate. Gombol nak kuat sudah pura te. Saya masih beri nama putar itu nak kuida orang tu warna muda. Gombol sudah berat rumah. Bang, kasih setangkap bang. Bravo. Kalau tu hari abang kaburuna tahu tu si baru tu ya satu kena semua nate. Ala rong gubak kami timbaho tulang. Oh, matimbaho tulang. Oh, Si baru tu si baru tu. Budu rumah saudara subuh. Orang bang buru pada penguru orang kaburu dami. kuah tulang. Itu orang kau bang buru na berjumpa dia ada tu cikon nggak berau dia buru dan tempat kata Tapi kalau horas. Hamu do berjual hai berada di hami ni jauh dah. Kuah Maulina. Sepuluh bang di makata juga nak ide nak bah. Jadi mulai tu mak asa dah mulai pakai tayo jumulu kuburan hok kami mak musa sahalinai dihita na berdongat tubuh pemparan de putar raja pencetan ang idoli nami silitonga siagia sianibar sok songoni nang siboya sinabila manulang asa isang mahita marnatapak asa makan anang makatay mahita doho raja ni pangurut ta aritonang suak songoni nang dongas sahutan nami dohon pariban nami na mga boru gulto isang mahita pariban isang mahita raja ni huta asa makatay hita dohot namang burut ta aritonang jadi suak songoni nang di hula-hula nami gulto tulang nami sitopul di siapun nami mahamu tulang rurubuk nami si barani bona tulang sitopul hula-hula na marang sitopul si majutak doho rajai manurung di siapun nami mahamu tulang hula-hula nami hula-hula na poso si matupang sinulika rajai putih di siamun nami mahamu tulang oh lupa habis tunggu di payung doa sahuta diha suaksongoni nang di hamu buru nami doa hela nami di hapiran nami mahamu asa adong mandongani hami di dalam katai hita tu bari bermuna jadi songoni mah sian hami amang buru
ari donang nung nga mga rali hami pinasama pertikiran tuhamu. Nung ulibe di tulangi Panjaitan, Grabe amang guru. ala ulido hida hami soni masih pasang apak kamu akan nama dongat tubuh nama ramaranggi do nama dongat sauta udah muha mipe kok masong ni coba tuh pon nama teh dia kamu jadi gitu hami Patuhan mo amang guru. jadi lah soni manang nita tuh gari tono opo sungguh raja gukut asimare iya bonang ya tutup tanain opo sungguh dong jadi akan natapatukan na sa lelengon ba molo di hami ulaw na po sungguh abu madiak kaya kiduli namin lang kami panakokok pakatayo no jadi na pela di sondo hamuna ang kiduli namin raja gugok ulit kami bertikinot to hamo Maswarham. dahil na dala oras dihita na magramot tuho di pasat kami ba Tuhan sama dihadiri namin memang ina to homa bolo di ahalin na ulaon na di ang ginama pasal alay manukman dito ka ang ginulit ko buwan sa mare arong dito sa mare aro grabe ka lahoras so ngani hita na magramot tuho raja gugu pakadayon asahat to hita buah hita syarahat ang hita mulai ate ma Plastiknya tuwa duli namin ito sungguh alam masyarakat hani si mare-mare dohot pada bubu wala tempe ala amang na ba nagitulis hindi manang namang lusi hula-hulat ta Panjaitan syarahat mahida budima jadi mau lihat ya mak naipasata mo tutu ido ulina bolong amar suruh nak karaja deh soloan nate jadi utalo kami manaing kami manon na mga lusi ima di huda-huda ta Panjaitan di namani senasida jadi upa duhali museng lumoyang dia muaka tulang kami huda-huda namin si tumora doho raja dongas sahuta soni nang salut na dihita teh posroh aku dihamu lumobi nang raja dongas sahuta aku matutu raja di julus ya duon dibudi supaya mau molo 8 tahun matutu dia kapak katayono posroani rajai adong kendo tikina dinalahu manuturi hami dia kaudaulanam di hami akapar gelengmu lumowi nang dita nama dongas sauta tong da hotma rajai dongan sauta di hudulamunia te raja nami mau lihat gawe salah orang ngasih kok besek kami Mau lihat emang guru adong na lupa di hari. Ipangiduhan niya sa tukip partikian. Di kita paparan niyo punta Raja Panjaitan. Nagabi. Martiwi Raja. Raja Dogor. Raja Siponok. Duha si Janggut. Suwak-sunguninang ang gidulita. Si Boya, si Nabila, si Madulang. Nuaengpe. Ala hasuhudon. Siya paparan niyo punta Raja Siponok. Kupasahat matuhamuha haduli nami Martiwi Raja, Raja Dogor. Suwak-sungunin ang giduli nami si Janggut, si Boya, si Nabila, Dohot, si Madulang, asa hamuma na mardos ni Roha nagabi persinabong di udauta sa darior. Pinasahat mapartikit tuha haduli nami. Inamate. Jadi sana may toko para puta Panjaitan. Martiwi Raja, Raja Dogor, Dohor, Raja Janggut ate. Idok dah tua-tua sana sila pagaro dia dulu si Papuri. Kung apa na mga Lucia mangurta Raja ito nang ate. Sudi may tada po na budi. Idok dah tua-tua dia muna Raja ng sautan namin. Jono ina partubo nyo na para hubuli siya na yung ita. Di sina no niya dinig di sino lang iduyong. Baduk babi sa kasuto to Raja ng sautan namin. Bolo di ko nakanasoron. Hamu Raja ng sautan namin nung nagay panisya marsuara mga Raja ng sautan namin. O nanti mah dia mau harus turun namin marga Panjaitan doa sautan namin sa stem sangata. Jadi kata dia itu mandog ay gulang na tuwa ilaw dos niroan si banda saut. Ala nunga hamudo na mamuka perjulu. Ala ulo taon no ay ba ulo naringado siya naringad istilah na najulo
Jadi nggak di kamu balang supa satay mah kemudahan saudara seluruh mari. Sada asuto may taraja no sahuta teh. Gabi majalah horas. Itu rakung kasih kobra dia nak kaulo-ulo na amin nakin paru dulo na raja ulu. Iyo, posturan nabi raja nabi tak dia urang na cukup pakateo nabi. Tutu dia raja ulu. Takas tu moto abi panjai tak abi perburu muno. Dompak ko homar gaya nak dompak ko baru. Tak dia urang ate tulang ate raja ulu na te. Buama buru na bulan tamakatai. Gabi salah oras. Katai merita makburu na ulu. Oh, lo tulah. Mau lihat apa perjuru tado kut pamata di bata para suruhai. Ada tok-tok di leon di tay pasun pamatak terlubung dan pertonjon sina sigut saat apa di dia no. Amang guru na berjunung kacung takas dabar bungu di bagas jauh namin na marapan na berjual na bersangako. Asa pangatarannya anak batu jago dengan inguru si kongundang sebangi Cina. Terlubung ya tung bagas parsakeno di barada tota huning bagas banguji parsangka pengguarya mata di bata. Amang guru na berjunung kacung takas dahulu jamak tiar. Asa tiar matutok kabangge biar tiar mana perhorasan di tahu saduuna pasok-pasoknya mata di bata. Yang abusuh kita nama sagak nama lepan. Asa pamurnas bentuk tu daging saudara itu busi banyak kudihuni matong isiban idam nak tupanegi. Di hamu namang guru nabi raja ritonang. Saya juga beda matong dan udah asa doka busuronota. Sinuri pinah muda ado kasagatonota. Asa dapat songon hatan dan tujuan nama dok. Babangon ang rahatong itu dunia jaga jadi rubian. Baca unai di marana yang hudi kanang rahato. Horas to ami abang guru. Bang ato si bang anon na pinatubuang munay. Di tabay Tuhan tamatok sikap ni dihamu marlupit ganda. Asa manuku bahami abang guru tu abang guru nabi dia bahatan si bang anon na pinata munaw. Mau lihat ya mak. Lumabe tutu manise hula-hula nami pajahitan. Adorak so mangalusi hami. Jumulong mami makamulation tamat tadi bata. Alahi pasdo tutu hamis dito kan ibagas na munaw rak udur lo hami namar rumat tubuh so ni nakulo la nami namar rumat sauta do namar boru las takas matutu nung paudula mo hami tutu dilake tiar dito kan ibagas na marapak namar jualon sangge matutu mamaso-maso amat tadi bata tujulan naron tiar na matutu panggabiar paroran dihita saluna namar hula-hula namar boru bunga betutu manise raja ni hula-hulay taringo situ ni jam masak mau lihat matutu angge matutu lang naron gabi matutu na hula-hami asa gabi arong asa gatonota asarong gabi saya busurok tonota sinur matutu kapinahan napapan nami asa gabi arong saya asa gatonota naktujulan naron didok rajai nakinang bosok dotutu rajai mangat to si panganon nau batu pahami raja nami mau lihat mak dan nama kulit tami raja nami alai ido pinaboy batu pahami sehingga matutujulan narion dapat soal kata ini dua-dua siapa mornas mana tu lagi saudara tu seperti tak panai ini sepanek tu lagi itu sepanganon naboy na batu pahami di tikyon asa titini masih opa gulang-gulang pengarau na otik sosadia sepanganon naboy batu pahami saya matari bataman namang goy dia kapas-pasu nama nukum batutu rajai mengalusi batutu hami ipasitu ni dam masak doju nama saudara panggabian parhorasan dari raja nami sidoboti mau lihat abang guru panggabian parhorasan tu suni dan abang guru na berjote pahom bawa kain aja soti pernah kurang kamu terdumi yang kapan ya rado kaburu nabi ate suni banakin nama guru na berjuda bahasa tapi nak itu udah dikit-dikit pambangan abang guru na berjuda ada nego dengan bedanya ada susah dia beda sudah dapat ton otik si berito di gudang sibusu asal situ tidak coba huruf ke rumah sore kita ke lupa bang ada buter patu pahami abang tadi bata abang semua nama koi pasu ya sih saya nak bulan atas suku bulan di pertor turun dan baru buka bila cerita bagi si orang sebang guru ate di dok tu abang guru marah kau benar dah di merdongan adegan asal siaku mah besok dah hudu sudur dah besok dah berdadan mana kasih mahami tu hamu nama guru nabi asa tu takas main dah 70 batu bakas sampai ujung kola asa tu takas tu nama dua tu bakas sama nama bola siaku di bagaimana perhorasani do si takas mana tahu nama guru mau lihat emak di nama nakasi tutup panggabian parhorasani atau rasa mengalusi kami mau lihat emak nunga betutu hasagat kami ima deke napi nasahakmu ima tuhani pada dikelas doron nami tutu raja nami sehingga matujulan narion itu pak mata di bata dia kaulota nunga betutu horas sami asa bagot nama rahato matutu dan dia gata di rubian horas sami tutu nama ngatong
Dengkin na pinatu pamunay mauliate madihamu napasahato. Matutu toho matutu na do yakka na tua-tua sama raku do na uli na do mardongan do na dengan sakut na song na hudul sudur na song na mardalan. Raja nami toho matutu yakka bulan na salpo. Imayanak kon nami na toho roh tu markalani tulua munaon. Makirap siya na daw madyo siya na zorot hinauli. Dia karupa lohot aga pangalaho ina boru ni rajai toho matutu na pajumpang boy na sida ulido rohani boru ni rajai los di Tokyo tujabu los di aku matutu di pakata yoni di namar torobo na sida boru ni tulang do HP inda na sida ya Roma tutu main nami anak ina boru ku do HP jadi di nama syakuban na sida raja nami di patuban na sida matutu mardomo madia kaholongi idoban na pola maung kasan nama nogot sa partikyo din ang taudurhon ima anak namin na nakilamu na burumo nagabi na nagparmen namin ima tutu pinapahot para pada nani raja namin las di partikyo nom matutu pasaton namin songon dia matutu soban ni adat do soban ni dos otik mang na belga raja namin huboto kami do tutu raja si horse na susi si buhina alongado yang golan sepatu namin do raja namin dang natolak namin alay nung araw itu anak namin tarapot ke mabapa tulang tay na buru sudui di pagkabaragil lemon ala nido raja namin banahuarani hok kami pala di tikyon matutur kami masahaton ima sobanya dan sobani hamuna ima nam ratas na namot lang surup baratulus saut ima syakun na sok naudul sudur na namardalan iba manukur raja itu tu silok boti Bauda ate bapak. Aduh kata kasut. Abang boru warito nani dok do jutu bulbulgan na pagulunot tong ate. Buru pa tahu nate. Tinggal di rohnya anak muda na dekela nabi do buru nabi. Na nagparumoda bago ka para sa review nate. Di mana rak buru di nasigo di patna ko koy mata na ito daga choro chuata majalo pa para padanan sa choro chuata. Didok na jojo na buru tubin na ura di buru tuga dora di badak tubuh na barong tubuh tuga dora pada. Pada di buru nabi na pare bambu. Tu anak muda na kelana baju dolon na itu hari na gerwate. Angkia kada to ditanya. Saya patangga di Kristen ya baik ya tidak berbuat. Didok ko kamu la buru na di bagas sa buru pasahato. Sinabu da belegera suami ate. Ay ko hawak karito na ko palagi natak ko nga sa na sa ibere. Seperti kalau lo tuh gua datang tahu cetak Tony Darwana itu pada bang guru kuna kini kan ditado di dia dengan aida sepuru-puru ni ina tahu tak kata kasar guru kuna kini kan nanti perhari memang guru kami lama pahami itu tahu na dan pura di 500 guru di pada dia aku terbaik memang guru pada sadar ada do bunga terbaik memang guru na berjuda pada masa do kerak nanti itu rahau mesti jadi bisa begitu apa nanti asal terlasur kan kami apalagi dia mau karito na aku 10 hari aku kata doa itu orang. Perbuatan 20 dolar kali itu orang para palsu sebelum di Yunus jadi di Kudus bawah di tengah-tengah garis kuat. Tak di Kudus kita waktu itu udah pasu-pasu itu cak udah. Atau terau mau kata apa? Sinabor rabu pilu. Ime beda orang murakin kan, bar sinabor itu loh catur cukup. Jadi mau lihat mak Dah tahu mau. di nawar pangiduan itu tuh rajai toho itu tuh pawar hatam mah udah dorbi do mas ringgit situ suara. Alay di masa partikenor raja nami dak kaluluan nami ni ya mau ama mau luhu basada nami ringgit sitio suara ima nagabibui pasaton nami ima songo sobanyada do tuhamu rajai hula nami molo tumpe tutu si ringgit sitio suarai alay tutu rabu piludun ma warna raja nami laos on the museng sisa halimang ilik kong mahamid ang bulutung dusra rohani raja ni hula-hula nabi salut namat kong kasakuta alay guar ni hulotay dari marsugot ima taruhot juhal dihabi matutu bolahan amak so ni ma raja nami bulutung siya tiyak kay lele pangidon namin tuhamu huboto hami doon tutu para baul-baul na bulun tuhamu hula-hula nami banjaitan si horse na suksuk si guhina longado tuha hami amun tu pargel lengo muna lumobi ng tuhami ari tonang soni maraja nami moliate Ay huruf puno na huruf mo na kinamang buru sinabu hibu dia tega. Itu
Alay mau lihat babang buru burju kami biar kapajeta sebutu budak-budak mau. Dan masa songon di hutan ami rupa di hutan ami songon nama orang. Terus sikok itu sini kesimpulan. Alay mau buru dia waktu tu lebih dikit. Yang boleh lihat. Di video mau buru kesinabur rabu pinung wate. Itu kan? Iyo tuh lah. Di ada marno tu gopar do puta pajeta. Sada kita. Udah boleh minta cukup kasih tu. Eu cepet wow. Sada kita mau tu tu menjalur sinabur rabu pinung ini. Aku kira tasin. Buhari yang muda raja dengan sautan nabi. Kamu sogut dengan nabi. Lahu mang udah tong bersuara. Gabi mak dia mau dengan sautan nabi. Kalau ngakin para pasukan pakai tumuna. Kamu udah dua belah pihak. Jadi kalau aku hamsa dengan sautan. Kalau dong uli dia mau akor mah dia abi. Boleh masalah kamu sudah buatin nabi. Kaya nag-jobang buru-buru di raja do sautan nabi. Oh, betul lah. Horo na kinga siko ina tawi harabang na tu takasan niya te. Ay terbuat to bunuh ni anak bang untuk takasan ina siya go imo ara. Bago. Buhari amo na tulang kami hula-hula nabi raja ini untuk bersuara mo raja bulu. Dido amang buru nabi raja itu na. Sinamot rabu pinumo na tu. Pasato de sida taringot sinamot tu bere mo na. Aku na sinamot hibu di madikuto. Sinamot rabu pinumo na. Bersuara jamu tulang nabi raja itu. Udah nih. Pakai terima. Lain parador. Gabi jalan bos. Anak-anak kopi nak Gabi jalan bos kali kamu. Amang buru nabi. Dilihat kamu pertikian Tuhani raja ni hula-hula. Duduk hatan dia dua. Tunggu mana sangat kali kok masuk bona. Di nomor kudus tamu dia nomor tahi dok raja di pamuramu nomor karitona. Dia akan nauli dadingkan. Bolohani hula-hula gultum si jalo patulang. Nauli dadingkan isi tulupan namin ni si dok bodi mami. Nabi amar waktu di aritona on. Ayo dono na loko. O dono aku. Jadi siang kali tulang. Nah tulang sekolah aku baca calo bina udah dari gemahan tulang. Kors majal gabi. Jadi mau diate baberin jo maksa ari tunangga. Burju di bulo na biar aja bentuk. Tulang kami di situ. Iba hopar hamuru tong indah bunga. Jadi coba beringuru kamu ate. Tulang kan ada enggak basi dia ate. Buhari amo kabaribatu. Nama anak berhulu tu kamu jo suara pariban. Aduh kami ngomong tasawuf kok. Yang budak pacar tornipu. Iyo kamu kabariban namin ni. Bersuara bajo ba kaburu nami. Akahelaku bere nami. Sima tua di buru. Nah, sudah sepasata mo kuto pakatayo ni nom. Buru nami. Boleh. Mau didongan nilai dia bertabar. Jadi mau lihat bapak buru. Kata kasih dewi kusudi habis satu lupa calon. Oh, betul lah. Sautan nabi periban nabi akau udah bulan nabi. Boleh sinapor rabu pinung na dok na buru na buru jutuk dia bina dengan sama mereka. Boleh satu teman di bangajana boleh tabani ate. Pokoknya boleh tabani. Ayo nak pakai hotel yang macam lapuk boleh tabani bunuh ni. Kami kelip kajuin ini. Kajuin pun juga perti mana jote. Berkebet tulan saya soal nama si berkamu berpariban dok tu. Semua kami si pitu apa. Setiap dia udah. Dan mungkin kurang yang belum nate. Iyo. Jadi surhat ahom babang buru. Dari kasih bata bana itu kau batuki. Ayo sunai si bio. Hasu untuk paranak. Hasu untuk perguru. Kunala kalau bidur buku apa saja. Jadi sabatar. Tidak tahu macam ni abang buru. Jadi para udah kondak kiningan. Mulu dari bekas taruhannya mulu tak ganggu. Baik. Jadi mau lihat mak tulang. Ada raksasa atau kami tong bebe pancakaron nami jodiak ka tutur nami namang uduro kami teh. Jadi di lumi yang dihamung buru nami doh bere nami. Dia hamung.
Kamu lah be udah. Buat kamu ya. Tulong pamuna mati si Sali Mangilekok kita. Orang bulan-bulan no. Sinamot ni nanay parumain namin. Wah, si Sada tulog maitate. Dia kaburu namin do hela namin. Jadi doang pinasa matu hamujo raja ng Sahuta. Las di sido nang kombar ni hula-hula namin si tumorang. Asa gabi si Sada hata ita di nalapas haton. Soban ni ada do uhum. Ima hula-hula namin panjaitan. Ima sisahali manok bahon. Nang partikyan ng pasahan tami to hamo. Wala tema di duwata, wala tema di pagbugot di bega sa tikyo. Natutungo di hamin akin ina sa dungas sa huta muna, este busroha, na dong di dang nauli. Jadi bono songok kami sa dungas sa huta muna, di hamu asuko purut. Dala dunga di beruli rohanya ka hula-hula. Terlebih dia ka hula-hula ta markapacaitan. Ino songok nina jojo na madoko balik kang nina bagabi tudungan sa taruan. Hari muna magabi bolo tugos doro hamu na barsi paululo di paudukan di kata atas sinamot. So ini masak kami igugutihan. Tapi raja nabi itu dia hatani dong sautai mata muna. Dato kada kana madong tu asal nyata. Gabi salah oras. Jadi boleh ada matulang. Malabuk pusuhan. Dinong sada tutu dia kata hitam lumo binak kamu tulang nami pakai dan saluna. Odo pala no buli di tonga-tonga ni bulunta dia kadus ni tahi. Jadi udah petu bau nami masuk na pinaborak ditanyangi tulang Baru tahu. ido bang nasian hula-hula lumo mandok na pinaborak ditanyangi mang nasian kami mah Terus cuma sisa panguradu lo tukuni. ido jadi mau lihat mah jadi hodo begitu bah budo nak lakam marsuara hotu hula-hulan tapat cerita holo Ala santai utu abu sikata. Amin ai sa hulo kuna kinga di sitaru na di sido lagi jidu judo ngate. Di siba mangulu predator sai madu kudu tokan na tuti huta. Muhari amu raja na sauta nami. Masa ribet kamu coba pare raja naro. Na madu kudu. Jadi las dulu waktu dia kaulaon atau dia kabartikian. Alayo nang nyan ru ni pada itu di gabita abayho. Nakin nasa tasituju isang kita parburu imara mo pinulgo dobe. Jadi dang dobe dia dusun na sila tolak digugo na sila. Baru penusan na sila madokon walau tak pila-pila ditanya ibe balas marawan si. Narak soni ba dia mudo doa saudan nabi para batidan. Naraku atau kamu mo Panginoon ni pamurunta di nawaborak tangin. Sige po naman. Kami nama perjuduan kartu kamu ati. Oh, udah pesantren manggur. Enggak. Kadang bisa kadang enggak itu. jadi mau lihat mak obar tutu di dos nitai nong sadai tadi partikienon ima di Pertempuran. Jabar nang nasinamot Jadi satabi tulang raja bulu nabi nawarahan tabi yang idok kodang bulu bicara tulang kata dia si dia dulu gudang ni. Nah, maksud boleh di sini, kudu saut boleh di sini itu jujur niat pada itu. Tak kata itu. Tohono hula-hula nami raja itu nak ingat huruf sadaga hitam. Kada berdua musik. Kami do kaki. Boleh di pada itu. Nabi nawarahan ni kami yang asal tak suami. Itu lu jalurnya rahasia. Ay tu hamu pinag raja buhat kacay buhara raja bulu sinamon rapu pinungui ngare di ruang rajanya. Jadi aku gudang tahun yang burka arek tono kuat ya tahun gudangnya. sonari mah hata honon na Sorar ba ta kono pasator sa bigo udah mulai. Terus tahu mah ini do. Asa patar ro masuk na. ido nakingkan nuar Panginoon dohami Iya. sisa halimangilek kumahami ima taringon di sinamot ni nanay parumay namin tuhamu raja ni hula molo tung siya Panginoon namin ido naking hataele kate
Roma naking razay ngauli biruan na sida rabu pinu. Jala si jali mangilik ko mahami. Gabi sa lahor sinamu. Di sonari paboton namin masa di sa lahor Apa bro? Jadi ho langsung makata. Ini semuanya tuh. Maksud tabi hula-hula namin marpajayitan. Raja nami pajayitan sonay ko muna ng kaningan. Andang sunari bihita mastadaan. Nada na martong sa utaya duhan mo layo. Nasa dari jaya duhita. Dukon ni tonggo na binubus ni parpada numuhan ni bra. Puro manulang ko. Jadi hatang na naima sinamot di parumahan nami sa juta ma raja nami sa pasatong nami. Terpato kamu saja sonar batu dulu lepas sata. Muna may beliau dan raja bulu nanti. Tertahu kamu. Jadi pasatay ma sunari raja nami. Molo tupi na pinawara ni tangi. Ano yung kaya jogol nina sa dia. Dumarsiyahan kita nung dua ni baru mamang nasa dia no pihak nama dokoni na pinawara ni tangi ani. Ihataho mak daw na ko sonon. Pasahat tabu majo. Jadi mau lihat ya mak kono. Di nomor panakasi itu taringon di sinabot na buhay pa sa aton namin. 5 juta maraja namin. Ido naking dihatai sisa 5 ngelik kumahami ni nahami iyon rajai hatahok kamu mak saja matutu sinamoti naong nihatani 10 juta daam ni nahamu museng buhado perdalan na mang nama tangga pardolo maju tabain Satabi beda para hulu nakinya sori di hamda hulu wala nabi raja untuk raja bulu di julu hamu sedu di budi jangan panuturu do hamu dihabi nakin mata kasan kata nakin bulu raja sani makataho ba bulu atau udah pula gabi udah hula udah pula sa besok na pasti tawaran mandur dikit tak nabi di wala itu ayat tahun ya itu aku udah di sini di masa tu na saya pa udah di sini aku saya itu turun nakin sa sonido na kanya muna ulo na untuk doho tulang kami soalnya nang dia raja dengan saudara Gabi jalaho. Itu tuh beda bola. Ayah gado ada batakon. Sampai tersir satu dia. Nak pemar belga suara sana belga suara ada tikus na udah bola. Dan kata baik bisorat tak. So na udah nakiset dari dah. Dihamu hari orang, dihamu murin pajedan. Udah penakin hakim tuanggo si jalo batu lang itu. Memang itu kesimpulannya. Mulu di pada daton marpudus saut namar kata hebeng. Jadi siap kami. Songon hata ni tu nama dok. Tangan tu botoh sama tu jari-jari. Rohamilison hula-hula mang natulang gultum. Toktong rohang manuturi jala mangajari. Di Panginoon nami. Ala na nung atakas apalabonan ni hasumuton. Ima buru nami. Di hatahon na sila nakilang suktuha mo ang buru. Nga tidik sungod dahad di plastik. Baupe siyan hami si jalo patulong marga gultum mga natula-tula gultum. Bah, tulupan namin manauli, tulupan namin nadingganin sa ma Panginoon namin na pinaporhat ni Tangyang Ima si Dugbuti Mahami udah pagulong Boleh aja Maria mudah-mudahan nabi raja gultung tadi ada raja bulu kamu na dompak bari mana dompak bari buru terus kamu doa mereka berburu boleh aja raja nabi terbaik mambur nggak boleh jokok udah jadi mulai ate mak nasrohan nami soni dan karajan di hula-hula mau gultum si jalo tuduhan nungga betutu maka tahun nasida napi naborha ni Tangyang Ima tutu jadi nang petutu
takas matutu hata honopton na pinawara itang yang iraja nami jala takas na sugut kurak kami sa tongan ibagas nami di bahasa tangyang do lahoro matapotok kamu raja ni hula-hula nem salu dia katutur muna tutongan ibagason asang kiat tutu saut akan nauli saut na denggan iya na pinaboran itang yang iraja nami 10 juta ma Prabu Pinodoni sidok boti Terhata ako maberupa tujulo de pasatong na hula-hula. patujulo ni sinamot nagabibuy pasaton nami sia juta ma Sa juta na may mata ng tornado. Allah Jadi sa unima nang dihita na marumatu. Dito ko ng burutar to ngarat babigita sa 10 juta may sinabok di buruta ya teh. Patujulo sinabot pasatong na bagas dari sia juta ba. Sa juta na di buguri alam ko pati ang buruan. Allah tu lah. Barang pasatan na buka kamu tuami. Allah Sa unima nang dihamu na raja do sa utan nami. Ngarat babigita. 10 juta na bersorak. Jadi sono do diamu dosa utanami anggo sinamuk na pinaborhan itangi dang sangkaron nami sodang sauda utulupi hami do ulo muna dia kaulo na sona alai serong do nangatak somal honi di garuk-garuk akka huta adong di luar ni naung ni hata mulai ba cabar raja dang lau di hami tambah di sinamuk di naraku dak pala marsi sahabe ita pasata ma di luar ni nabi naborhan itangi yang 10 juta ba siya kami dong sauta jabar hata tu jabar raja tu sinamot pasar tamu mah udah pola dijual tuh sehari 2 hari pak 300.000 nasi lo buat mami jadi mau lihat ya mak di pangidua murah jadong kasautan nami lasrohan nami di ebit tabudo pehami bonan ya sultan di tikyon song padok kunakaning dang nama ngasahon nadok kami alai burjumuda dusalu dak kaulalan do para kusauta do dia katulang nami rohami madapotok kamu 300.000 di do raja nak kita perraja teh tuan mak usal kami mai buat nabi mai sidok boti Jadi songoni media muda hula-hula naga raja gutung. Didok perburu naga raja ritonak sinap di beremi tulang da burju 10 juta mak. Pasatun dia sida di bagas satu paju julun sinap di beremi na sia juta. Di mata de ulun di mana 1 juta na. Asa bersuara hula-hula naga raja gutung. Sekali bisa bangun mula-mula. Jadi do raja yang wasautan nabi dia mula-mula nabi raja gutung. Di do asida. Pasal tu dia mamburu nabi rato nama madabai sinabot nabi naburak jamiangi turun sulune tambah muda teh. oh tu lah Dia ada dua tiga bion perburu nabi rato nang. Asa bersuara mula-mula nabi bacar pada turun kami. Gabi jala horas ido tutu songon idok ni raja nong cahuta muna hati tiora di bulan ni rumah kami tora do raja ni nong cahuta unga di Victoria hamu amang buru nami di Victoria raja nong cahuta kami betok sakula huga si jalo batulang gabi unin nami makana uli gabi akan aringgan sidok poti mahami mau lihat yang matu di hatta nah ini ngawilam dinjak ku bereng ulang taulat do apa deh jadi satelo mami do ulang kutom gak bisa lawar mah Ay ibadah saya seorang ini kubigi suara di hula-hula nakyan. Ia bersuara jo tulang kami nasi baraninya. Ini mah gabi dah mah. So ni barara jauh nak kaulun barbaran kia teh. Ay ibadah perlu bubuti terus sudah gua di ruaku. Jadi dong terpas apa sih ini bang buru. jadi mau lihat ya mak lasoni manang dia mau tulang nami do kita nomor dongan sauta kita nomor dongan tua teh cuma takas betutu di namang elek kita sisa di namang elek kau tarik di sinamot ni nanang parumain nami dalam ditulung raja ibu saluna 10 juta ma sinamot tabaza raja 310 juta 300 alai na wesa di tikyon na boy patupot nami sia juta ma patujulun sinamot 1 juta naik di ulon daguk ma pasaton nami aduan soni ma siak kami putih ma
tulang namin pagdita natin. Kaya yung bilogan namin, berarti sinamot na ang tahatay di Tikyon, sa 10 juta 300 na buka sa kon namin, 10 juta 300 na buhi na sa juta na di alaman daw na negro. Buti maharaja namin. Iya. Jadi sebelum anak terlalu dia udah masuk namin, terus tuh udah masuk namin surasu. Nah, susu dong. Iya susu dong. Iya. Ay tumago do raja dong masuk tak kasate. Alada binere di dua kanasi. Gabi itu dong masuk pada ada tuh dah. Jadi saya punya takas. Dia mau lihatnya dia udah raja dong masuk namin. Iya. So di ba